Ngibingelele kuwe mlaleli-ke, ngiyathemba uyaphila-ke. Mina-ke sicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase ucindezeleke ibhathini nje usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje awukhiphi nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke konizokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoke ngikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ungaphuthi lezi ndaba-ke ongakwenza njengamanje ukuthi-ke ucindezeleke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba-ke engikulethele lona-ke namhlanje-ke laphana MK-ke usephendule kabi-ke laphana-ke inkulumo-ke yakhulunywa-ke owe-ANC na-ke laphana-ke uGwede-ke Mantashe ethi laphana-ke abantu-ke baKwaZulu Natal-ke noma-ke abalandeli be-MK bavote-ke i-MK baveza-ke i-tribalism-ke laphana-ke ngokuvotela-ke i-MK. Lo mlisa-ke ube sephendula lokho-ke waveza-ke nokunye-ke okuningi-ke lapha, kodwa-ke angifuni ukuthi mina-ke wezwa ngami phela ngidonsa nje ngizodlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena-ke ukuthi-ke uthini-ke or yini-ke levezwa-ke yiye-ke lo mlisa. Ngicela lapha sibusuzile-ke le video le ungene comment section-ke futhi uvu lwakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke besicela nebhathini nje usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke nawe-ke le video-ke awuyithokozele. I-ANC ibize amaZulu ngokuthi a-tribalist. Leli gama-ke tribalist bachaza ukuthi thina amaZulu sinobandlululo. I-EFF ngomlomo kaMafinyila Malema bathi i-KZN i-tribalist, bechaza ukuthi thina amaZulu sinobandlululo. Ngizwile-ke ukuthi uMafinyilo njengoba sikhuluma nje ukhona lapho KwaZulu Natal. Bengicela ukuthi nina amaZulu ayi-EFF ake nivuke manje emaqandeni. Labantu basibiza ngokuthi thina si-tribalist uma ngabe sivotela i-MK party eholwa ubaba uMsholozi. Besho i-MK party enabantu i-South Africa yonke, even overseas i-MK party inama members, kodwa bona mabehluleka basibiza ngama-tribalist. Besho i-MK party eqeda kusayinisa ivenda uFloyd Shivambu. Besho i-MK party enamashangane opapapheni. Besho i-MK party enamapedi enamavenda enamashangane enamaXhosa, bathi inhlangano yakwaZulu. Besho inhlangano yase South Africa engakhulumi ngamaZulu ePhalamende, ekhuluma ngomuntu omnyama eSouth Africa, bathi si-tribalist. I-ANC uGwede Mantashe utheni? Uthe amaZulu a-tribalist ngokuthi avotele i-MK. Kusho uGwede Mantashe umuntu ongaphansi kwe-ANC eyaqalwa amaZulu, because i-ANC yaqalwa amaZulu, i-ANC yaqalwa amaZulu, yakhandwa amaZulu i-ANC. uGwede Mantashe ngoba nje esekhohliwe umlando edakwe ukuhlulwa, wathini? Wathi amaZulu a-tribalist, kodwa lo muntu ukuyi-ANC eyaqalwa amaZulu. Obaba uPixley kaSoka, obaba uPixley kaSeme, obaba uLokhuze, oSobukwe, oDube, amaZulu lawo. Ubaba uPixley kaSeme nje uye owayehamba phambili kwi-establishment eqalweni nje kwe-ANC. Wasungula i-ANC ubaba uPixley kaSeme.
kodwa lezi nja lezi ze-ANC mase ikhohliwe ukuthi i-ANC yasungulwa amaZulu kwaZulu Natal. Ubezwa bekhuluma amasimba lana engazi ukuthi i-ANC yona ayiyona inhlangano eyasungulwa amaZulu. Akusiyo i-MK ne-IFP kuphela eyasungulwa amaZulu. Nisho kanjani ukuthi si-tribalist uma ngabe sivotela i-MK? Mangakanani amaZulu avotela i-ANC? Mangakanani amaZulu avotela i-DA? Kumanje uMalema uKwaZulu Natal uyokhuluma namaZulu avotela i-EFF. Si-tribalist kanjani amaZulu ebegcwele yonke indawo kuyiwona amaZulu asungula i-ANC? Bengicela ukuthi wonke amaZulu hlangana Zulu manje. Hlangana Zulu sikhathele ilabantu besisebenzisa bedla igazi lethu. Bafike basithuke after that sibavotele. Basithuke after that sibavotele basiqeda kubavotela nje baphinde basithuke. I-ANC ithe iqeda kuvotelwa amaZulu. Njoba ithole nje lamaphesenti ewatholile lapha eKZN bivotelwa amaZulu i-ANC. Ithe mayiqeda kuvotelwa amaZulu maqeda ukugweda amantashe wasithuka wathi si-tribalist. So bengicela ukuthi maZulu ake nihlangane manje maZulu ake nihlangane manje. Ake si-own i-MK le. Ake si-own siyabamukela bonke abantu eSouth Africa kwi-MK. I-MK is not a Zulu political party. I-MK is the black person political party. Is the black people, I mean. MK party is a black people's political party. It's not Zulu people's political party. So bengicela mina ukuthi amaZulu awaphelele agcwale lapha kwi-MK. Bese sibamukela bonke abantu eSouth Africa namaNdiya namakhaladi nabelungu sibamukele sihlangene siyimbumba lapha ya kwi-MK. Asihlanganeni wemaZulu, asihlanganeni manje. Asithukelwe into ecacile manje. Kungabukhona amaZulu amambhuka ahamba yovotela lezi inhlangano ezinabantu abasithukayo nge-MK. AmaZulu awavuke manje emaqandeni. Angabikho umZulu ekuthiwa akayona i-MK party. I-ANC yangempela le eyasungulwa obaba uPixley kaSeme. Leyo ANC namhlanje seyibizwa nge-MK party. Ngisho mina original ANC ile esibizwa nge-MK party manje. Angithembeke bafowethu ukuthi ningizwe kahle akunanhlamba kule video. Danko.